की Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kakhun hinyotrap National Awakening Movement kebelayo ke jingle minthi jungka sarkar National Democratic Alliance belayalam dengan National People's Party hala kamat jingdawa ban penduk no ek personal interview haka khandai trik unailar ke khot jangan ke seng san berthai kin sepinlong de ke jinge shong kelai mungor hamadan malki shillong haka jinge keren bekla patai ku bor president ke Khanam State Youth Wing uba Thomas Pasa ula pentip bagi sarkar India berapulai lagi jella hapo ke India ke penduk no ek personal interview ban khanglar ke jing thong kam sop som halo kini uba Thomas ula kentu ke make pa jing khna samla ke bele chagi personal interview bagi nyawan lang chagani ke jing shong kelai mungor ban penklan nya ke jing dawa labu ya ke jing dawa ke jongi ban penduk no ya ke personal interview habang recruit ya kan sarkar nam tak group B, group C dan group D. Kemudian kemau apa untuk MBA 1 nilai di jumpa nilai di copy jongki notification jong sarkar India. But kiwi state group namar ba government of India but outright state apa orang India kaya penduk dari personal interview nado usnam arajak 100 but kacing temui jongki ban penduk personal interview padai ban penduk no yang hanya kacing tungkam sok lebih berkhangla ban tapkam dalam lagi babakala but ya kikam sarkar they will verify with that the written exams khang ba ki bare hok ban yo ya kam kinyo ilalat ba MBA 1 room kam sha score but kila suslah ya kisiti ba bon tuli dong ya poi siya kami jong chief minister melawan mereka MBA tour di alek penju but kani ke MBA tour kala susngap but bersyukur kemau kalau boleh ka session apa ka assembly ha ka bawa muin lagi Emily ma nu Joshua arah yang kini bentar but nilai biru yang menteri rambak juga berjubah bah kani ke personal interview kadang ke disadvantage kadang duka advantage but kani ka kam but tolong ke personal interview kani ka kam ka bayar ba kini kintin jong menteri rambak but nak le jong ni disim ba kini kintin kilom karo ka jengkren tanggal pendam buka kumang ada pensai teng ba ha ka jengsian ba jong ni ba ka jengde jong bol ba ka jengdan jong personal interview hak thap ekam so tar kadang tang ya kijing do na ki ba pon tri ila ban jer ki ba mubun balang ba tri ba ya kata ka jingo na ka ba menteri ran ba ora ko ni kwa ba menteri ran ba un specify ki kita jingo na kini ka personal interview maka jingo na kalau ba kasus sa ekai bisa juga jom ba kasus sa ai sa ekai ka por doki officers ki conduct a personal interview but kung sana ka pila ya kini ka corrupt way of employment but ki beri ba itu ki lo hai ki yo maki but ki ba bun ba kun samla ki ba attend ki interview ki ba bun dili ki sakhi ya kata ya ka julong juman jo kini ki personal interview tidak nak ya jo itu persen lara sarkar ka sabja halo ke ramad kamut ba kaseng ru kan susah aja. Nah kadang kalian kaseng hak dai tarik jauh berai bakra hak di sini kau kebaruan ilai beribu daga pengelong daga sit-in demonstration hak tiap badan maki naru kapor skoboje hadu kapor sarbeje jangin bagaji temu jo kalian sit-in demonstration kalau itu man penbol di sarkar man penpang di sarkar ya kata muji angnu ban penduk no ya kini ke personal interview ban lembah kita kata ke buat ni kerpat nu ya kini pun balan kiba let's say kibra syam lalu ya tengku ni tadi jenis lembah kini personal interview ba kini mencuhun mencuh pedang kak kabalong Henry
teng ni hap man ni sakmat man pen sneu man pen pa ya kata ka jingdon kam man pendo ya kali ka person itu di lembah ka jong pi kan ni kali ka lenti man ya wer ki kun samla ki jong ni man wer ya wer ki mi ki pa ki kun samla ki jong ni man ya wan lang ka di city demonstration man pen pau sa sarkar ya ka jing angno jong bopon pala maka ni kali ka jing mu kam dei man pen man toy tang ya seng jong ni handai ka dei nam ta jing man toy jom ki kun samla hi nang ni sakmat ka bar ba mla ban len ba ka jing that kam tu ka ba bo ni ka dei lamba jok no mikmat ki jong hi ba ki that kam tu man yo ya ta ka vote bank politics man le vote bank politics ya kata baro ya te undang kam su man pensisa baro itu ya kata ti nak kalian ka jong hi ka jing thang ka dei tang ka wei ba ai tang long kata ka jing that kam ka ba khoi tu suba ki jing ja ke ni ski wa da jong MPSC lai lama ka jing kya jing sing halang lalang ban sute lakam khamia hendai lara kum tu ra panja MPSC mudul pi hapo assembly daklo buram nam tu tho ino assembly lara ni pan ni kalis jo ki nong tarai ki ba bon na ki khamwan lamba ka man procedure ka ba khoi pati si sa kata ni la ban lan ba ki ba bon ki tnak sorka mo kita ki bayo kam ki kiman tharai mo ki kiman kita ki bayo kam hene kita ki bayo kam lamba ajung takalenti ko pakala kila pandai tang 100% man le pen no yo khunda ku 100% tang ban bha 100% athrai ka de ko pakala jur ba de kam ni kwa ba ai kan long ko khoi ko suba kan de salian kan ba ka chung mentoi kan wan ka ba siao pa ba kaparu dara gile kan lenti kajing mentoi kan wan saka department mar mitin ba lada ka department kayo yo tau efficient waka efficient club de untrai minat untrai ba unlong ka aset ya ka department ba ka department du kan triba henry lada ngi suya thep kam klem da pej kita kijin kam iba ide ba pej telesi ki department jongi kendang hier hakar kontrekan bejoki dan betatu pajba ni don kata kajing sneo kajing yang berdam kajing bener pada kata kajing temu berwanra kata kajing pujuk semua hagi haba tungi dam sorga kajing kerpan kalau siat isen barang yang bon banget nanti kiru kita kajing kiri di lembah jopi nak kerpan ya isen barang bon banyak wan lang ban penpau lang ya kawai kasur sama klan cik sorga kanang ba kajing job ni gandai kajing job om tak kajong ni ada gandai kajing job kajing berui berokoi de nakalian kajong ni kami dinti ba gandai kasni karkanai tadi gandai kasni ke ba let's say nin la ban pensio ya kata sur ke bajam suka sorkar ba apply tali jong nai ba perakan sedang ke session yang indor ba ni kami dinti ba hakani ka indor ba banwan kita kandan bajiya keren ke basani ba yang aman bat ngangkwa ba bajiya keren kan long tang hasun tang berpendak bukor ini kadi bandar bajiya keren ke basani ba yang pentang manumla man keren iki wei iki life pun ribut ki emali ki jomi lada makiru kisna jar halo kadi pentang kan pau mama kiru kidan bentaban tap kam tu ya ro te daga basuret daga jing sokya ya ki emali ki jomi ro ki bala parba aji ban le represent ante ko yi no ba hawa ba ki muka ya kun kini kimat ki jura ki bale si berwan ra ka jing toy ya ki kon samla i berkawai ba ki community ba kene ka sni dan de ke bacok ba ki community ba sarkar kan coba ban perkhat sani bai kene ka kam na ka jang jomi kadang kadang ngimpat yo ya kata kajing temu ke anu ke jomi ngindang yai keren ni kene amat nak pos tak ke resmi bang yo ban penduk sunan ni kene ka pos nak itu aka situation apa ki pun samla mentan tekam hapo jelas nam tak kam soka kalau kumni ki kemi ki kpa swaban tek ya kam kira hap ban dibuat long hai chua kata dia ka masusi ba
hak jaka ba ikon samla di congi kin pendut di hapor ban penkrek dan mentah exam dak ba puli minat di hikot henry kimban se hap de kuat long he long han kata kan praktis ke walang mentah bat kajing tungkam lemba kajing sim pisah kadang hawa kita mesin pisah ke lemba kiba salah lese minum lah banlap untuk evidence henry kiba bun ba mapi kipa pa kiba yo snow dari news Kimdan baik mana kiban sakhi dari jikar bercoba haba pilai takkan teng hakni kam sarkar bat kani kam dei kaba syukran lamber mari ko mangaban manne lada ka sarkar India nanu ajar khandre ora pendu lada art politely kejela apa orang India kira pendu kai kita kejenge kaba sarkar ngaya ya tuku ba kamla pendu Tekani kampe ke basu om mangi, henry lada praktis itu lagi state ibadan sisa kita kacang anggur bantuan rakyat itu kamu perlu transparan, but apa kodi ke sorka kepada inang mentah supaya bah kapslap ya kata kamat kepada lah bantuan rakyat kacang bantuan inang mentah supaya baik.